namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the like MJ Ntlemo leyi nga ta hi healing of course na bo Poison then makumu of course that like manager Philana lesi nga ku minga ku confusing to be honest. Yeah, so kasi of course right the 21 August as I was scrolling wakuna post leyi nga fika nhlangano yona ka fika itsalo hi Manyangadzi was like what's going on here if ka tsala ku MJ Ntlemo beef to Limpopo Poison va tsala ku shiri a xi va chavi vhele ku mina ku ndleka yini kwala ku ndleka yini so I was like okay it's fine risimu leri ri kona le ka YouTube ta ri landa kona a poste risimu lamara a hi ri landa ka YouTube so loko nghena ka YouTube fika kuma ku as it turns out MJ Ntlemo ya ku humesa EP as you can see kuna 1 2 3 4 songs kwala 10 days ago so risimu leri hi tala ku rona ra beef leri tsala ku nyamusoro so hi ta hi ri pfula hi to kahle kahle ku ndleka yini lanuwa ma yi kuma mhaka leyiwa. Okay. Oh, by the way, before you continue, I'm saying, MJ Ntlemo of course, domingo with track leyo. Ika miren. Mina gumeda etsa mashingwe kule hostel. Nlora meni famba ego amhlobo luwa uranda nyimpi. Yeah, I think that's some town. So that if flood this track, you talk undleka yonka risimu ra Nyamusoro. Okay. It's typical sound. We know this sound. Oh, so first point I should talk you lot hands of course lead do quite a hand in most cases and you're not right. Loko se ni cheka na kuma ku ndla swo tala nguna magwava and like ku na fruits to tala ti kurisa kula Limpopo la mi ri ma avocado ka great example le Venda kuma ka market le Venda ni ta ku kuma a great example of what we producing la Limpopo la leswi in overall ma avocado ma vona kuna ti lychees kwala kuna mango kuna mazambala kuna ti banana swo tala hi veke swibyara and swa kha swi leswiya swi exportiwa ma yi kuma na mhaka leyi na matamatisi a swi tiva va ZZ2 ma yi kuma na mhaka leyi. Swa Limpopo Poison swi huma kunye ta Limpopo mina ni yi chave Poison strictly I mean like briefly direct swi swa Limpopo Poison swi huma kwini yona a yi chava Poison a ni tivi ku yi nga yi sukela ku nyimpi to be exact maybe yi sukela kun'wana loko yi ngo tsakisa va provoka yi kha yi ri legend so yi ri swi huma kwini swa Limpopo Poison ku ze ku va ku na Limpopo Poison hi ku yi kombise hi mihandzu laha ku ha swi tiva ku exportiwa hi na hina se swa Limpopo Poison a yi swi tivi so of course Limpopo Poison a swi tiva ku na Benny Mayengani ku na Several Prince Rhangani ku na Dr. Deshire man so out of nowhere after the blue yo fika yi twa beef because as far as I'm concerned ka side ra Benny Mayengani nga ri awe ku nga ku na beef a nga ri awe mara ku na comment yin'wana yi nga fika yi tsala yin'wana ya the big fans ku nga Tovi ka that same exact post ku na comment yin'wana ka fika ni vona fika a yi tsala laha ya hi loyi i fika a tsala ku ntsundzuka ni ri Giyana president hi vo 9 namadyambu a hele hi ti-taxi MJ Ntlemo of course ka Caltex president yi xi bisa hi moya kasi a yi swi tiva ku ri i bariso as you can see kwalano so swi kombi na ku nga ku ri already ku ri khale ku na conflictani xo karhi there was already a conflict tani leswi mi swi vonaka kula na hi comment yaleyo so kinda like makes sense ma yi kuma na mhaka leyi. As you can hear so yi ri a yi va chavi and yi ri swi swa vona leswi in other words loko ri swi yisa ma-business hansi it means ku hi yona swi onha music ku hi yona like that team group yi onha music ku ya hi MJ Ntlemo swi ri yi chicha na xiyimo xa music wa hina okay. So ku ya hi this section it means Limpopo Poison of course yi sukini ya ngangeni yo karhi leyi veri Nyamusoro la loko se yi fika le Limpopo Poison yi fika yi kuma ku nganga liya yi busy no bisa tinghoma ta MJ Ntlemo so loko va yi vutisa yi ri yini nganga loko va yi vutisa hi timhaka ta MJ Ntlemo
So okay, no poison yi teka hembe ya MJ Ntlembo yi yisa ka n'anga yo karhi, so it means a va la ku ndla swin'wana obviously, which means a va la ku n'wi tirhelela or ku n'wi loya ku hi yena. A Gaza ka tika, a ti chava ka Gaza, hane okay. So even then of course va fika va yi vutisa ku ya n'wi tiva na why chayisa tinghoma ta yena. A ndi mu tivi ku Mdara uyu munhu ndo to ziva ndziyo dzake dzo to risa mhere. No toka la masunguleni yin'we a yi n'wi tivi munhu loyi, unfortunately hala n'wana yi fike la hi language ya ririmi ra le Zimbabwe, se swi fika swi onha la, a yi fiki maybe ku tirhisiwa Xitsonga ku hi kota ku swi twa, or Zulu maybe at least a heta swi twa hina vo Master T. Unfortunately hi ta skip this section. Okay. a ni tshembe va ta famba kahle hi ku na mina ni fambela Swazini. So since va fambe na hembe ya yona le swi tluliwa yi le ku hlamuseni ku hi tshembi ku swi ta va lunghela ku na yona ku na la yi ya kona, yona yi ya kwini a Swaziland, hi laha of course yona yi ya ku ya ti tiyisa kona. Okay. Va kumene na xingoma tandza lexo rhandza mina xi rhandza na vuyimbeleri bya mina. U khensa hi mina ho Nyamusoro, xingoma tandza xo tiva le bulu, u khensa hi mina ho Nyamusoro. Titsandze tin'anga ti le misava ti le mamponi ni le phapula, mina ni yi chavi poyizeni. As you can hear, I tell the tin'anga to tala poison and show Limpopo poison. So I mean the message is clear. Ka this song i ku MJ Ntlembo yi ri a yi va chavi Limpopo poison a nchumu ka vona. As you can hear, swi clear yona beef ya kona yaleyo kwalaho. Ni nga yi dya ni yi hlanta, mina ni yi chavi poyizeni mina. Ni nga yi dya ni yi hlanta, swi ndlaku kwalaho, which means yi nga yi beef, like it's nothing to him, a nga yi beef. Like hi nga vulavula swin'wana na swin'wana hi yona, like he does not care, a yi va chavi, a hi nchumu Limpopo poison. Ni nga yi dya ni yi hlanta, mina ni yi chavi poyizeni, mina ni yi chavi poyizeni mina. Hi tshikela mina ni yi chavi Limpopo poison. Hayi ku ndleka yini hi legend ya hina man, i nyimpi yikulukumba ngopfu. Va teka swivalo swa mina va ku va ya mambo dyangangeni, va ya boha nyiko ya mina. As you can hear, loko se ya ka towards the end se ha swi twisisa ku a va va ndla ende a va ku boheni ka nyiko ya yona ya music, which means loko va boha le a va ndlela ku yi nga ha twali, I guess in other words. Okay. Xingoma tata xi yi teka hembe ya mina xi ambala, xingoma tata xi tiva na le bulu. As you can hear, a swa ku xingoma tanda leyi a xi ndla nchumu xo fika xi teka hembe leyi xi ti mbalela. As you can hear. Okay. So that's what in overall the song is saying. Kambe view EP ya yona mina a ku swi vona ku yi na EP, swa ku na leti n'wana tinsimu tani kha ni ti yingisela, swa ku already ni kota ku va ni yingisela two leyi n'wana ni yingiserile yo sungula. Da khe hit of course famba swi ya kwini, even then of course hi hetela hi manager Philani. Hala tlhelo rhandza ku khensa of course Mashele, yi nga fa yi ku Master T 105 rand yaleyo. Na khensa swinene for your support guys. Na n'wina va mi view ta advertisement na khensa swinene. So lava tsakela ku nyika tanihileswi ni tshame kha ni vula ku a hi xikolokolo. Eka ni video hi simply click thanks. Thanks va ku na button yin'we yi nga tsala ku thanks ka video yin'wana na yin'wana kwala ka channel, and then you click the amount ya leyi affordaka yona, minimum i 14 rand, and then you click buy and send. Loko yi heta ku teka buy and send yi ta fika yi humesa of course information ya mhaka ya khadi la ya debit and credit, swi va swi ri straightforward kusukela kwalaha. Hi leswo. So kuna post yi nga yi posta ka TikTok, by the way yi more active on TikTok, manager Philani. Ti-post to tani ma kha ni ti vona loko kha ti chingelana na vanhu on TikTok, yeah. So if you post a post ka swin'wana of course ra ti 31 ta August, tanihileswi mi swi tivaka of course ku na event leyi ya Chavi liya. So hi ta hi hlaya this post, maybe hi nga kota ku va hi twisa ku endleka yini hi yona, because khale yi nyamalarini, maybe leswi swi nga hi nyika a clear sign yo ku endleka yini. So post ya kona hi leyi. So of course if you kombisa kwalani ku my friend of course I sendela ina Chavi kwalani tanihileswi mi swi vona kwala, if yi kombisa ku i tirheni matimba swinene of course eka event ya yena, of course no va a chela mali yo tala laha, energy na effort tanihileswi mi swi vona kwalani. A tlhela kombisa ku ya hi swi vonile of course invite most influential people like Gaza and stuff like that. And of course is excited Chavi of course uva a share his work of course na vanhu va ka Gaza eMidrand. And then a tlhela kombisa ku but when you check your guest list at the event, one name will be missing, and that name will be
will happen to be Pilan. Unfortunately, I will not be able to attend your event today, the 1st August. Next, of course, in Tembisa. I'm gonna do 2 reasons. Some I never had time to explain it to you, but it's also a health issue that has made me deactivate my Facebook. So you manage a plan now. You're right. It's a health issue. You're in a problem. Health issue. Okay. But don't let this get you down, my friend. You know, I've been there for the past 3 years supporting your dreams, marketing, promotions together. Even the next year successful. I always give my best to support your events, and previously we did a tremendous success next in Soweto. So loko hi statement xa manager plan ga swi komba ku yo va ku vabyeni so ku ya hi laha yona hi timhaka ta money issue, so ni vona ka swi connect na leswi gaga xa swi vurisa swona, because ku hi sayita yena mi nga mi swi twi na leswi a swi larisa swona ka that video hi nga tshami hi endla ku a swi fambisa ngo na mali ku a yi fambi ya tirha ya tirha ka Shoprite, so hi mhaka ku yi le confusing la a swo ka swi le ku twisekeni, because loko ni kha ni cheka la ni swi voneni yi ri karhi yi driver movha wun'wana a va ri xin'we na chavi movha kha ni wu tivi mina hi ta swi hetela kwala ni na ku analyze swona swa movha guys, ni kombela hi tshika yaleyo, mara a va ri swin'we a khale ngopfu, se a ni swi twisisi ti 21 tani swi mi swi vona kwalano. So a ni tivi mara laha i kombe any sign of health issues, I don't know guys, maybe swi internal. Hey guys, swi swa ku swi le confusing unless if your market, I don't know. Hi ta khe hi vona swo swi ta fambisa ku kwini, a ni ku report sweswi ni nga swi vona mina guys, ma yi kona mhaka leyiwa. So a ridzi hi leswo. Vasati va kushonga ngela heti wena, vasati va kushonga ngela heti wena, vasati va timesha ngela heti wena, vasati va mamesha ngela heti wena, vasati va maaka ngela heti wena, vasati va maaka ngela heti wena. Ilagocha nitafana ni van'wani vavasati, nitafana ni van'wani vavasati, se swi yo yini wena ini mbala ya wena ni mali ku cinela wena.